Rahman haray ɓe ɗo fof ko jeeyaɓe ko imamɓe ɓen ka juulirde ɗo haray ka nokku meɗen ɗo iɗen mari gaɗen invité marque haray moko baɓe meɗen wano alaji Ousmane Bari wano alaji Alpha Bari wano oustaz Hasmiou Diallo wano oustaz Ahmad Wouri Diallo haray lamɗo meɗen on kadi no ga président meɗen secteur meɗen on ɗo Ceerno Moustapha haray ko teddugal e moɗon fiɓe ɗo moko baɓe meɗen fof haray ne mari gaɗen kadi moko baɓe meɗen wano alaji Alhassane Diallo haray iɗen jogui gaɗen kadi alaji Mouhammad Saïd Diallo haray ne jogui gaɗen kadi oustaz Mouhammadou Tahir Diallo haray Cheikh Hanafiou Diallo oustaz Mouhammad Saïd Diallo e oustaz Mouhammad Tafsir Diallo haray en wawata kontude seeniɓe ɗo ɓen fof si wona ɗum haray ko ɗo wonde walde tawde haray tigi tigi o moran ɗon koko teddi haray ɓeɗo fof ko invité de makki ɗe weltaniɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli Alaji Kulbali haray ko fondateur ɓe meɗen kadi jeeyaɓe e nde juulirde ɗo haray ɓen kadi hiɓe gaɗen alhamdulillahi rabbil alamin haray ko ha ɗo meɗen min jogui konngol ngol mi wattay micro e jungo Cheikh Ousmane en haray ɓe ɓeydana en ko rutti ɗo ko présente ko docteur en e seeɗa maɓɓe o ɓe seeɗori ɓe haray meɗen ɗon fof ngal moɗon ko saɗi mum ko tooli barakallahu fikum jami'a wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray kono wonere ko seeni ɗon ko docteur Mamadou Bari e fof ɗe nganndi fi maɓɓe ko tawɗo yiyaaliɓe hade woni kono tawɗanaɗinde maɓɓe haray ala ɓe woni ko seedi ɗo karamokoɓe mawɓe yaaɓe karamokoɓe ɗiɗo leydi meɗen ɓe juuɗuɓe mantorɗo hannde ka leydi meɗen ɓegine ɗo e Afrique e Europe e Asie e nder aduna Allah fuu haray ɓe woni ko seedi ɗo ɓe wondi gaɗe équipe maɓɓe on Cheikh Issa ɓen woni wadde filmal ɓe wondi ga geɗal Bari wondi gaɗe Cheikh Mouhammad Tahir kono ɗone ɓeɗo woni ko ɗowtiɓe aray ko teddugal e moɗon Allah juutide inchallah ɓe natano mawɗo sen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray docteur ɓe maki ko tooli gaɗe en sumani ya plateau masjid al khayr non juulirde ɗo haray teddugal moɗon haray ko tooli moɗon haray jamoji takko ɗo fuu no ɗoɗe jamoji ɗen takko ɗo fuu ɗo hame moye fofo meɗen egami renti ɗo geeje buy haray bisimilla mi watti micro sortu moɗon assalamu aleykum wa aleykum salam shukran jena ɓe yawto haray e Usa Hashimiu ay magɓe jangay ɗo baɗɗo ayat e docteur fuɗɗo bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Inshallah dinari duttelde fuɗanade mbaɗum inchallah haɗen turdi fi Allah sabi Allah e fof meɗen téléphone ji meɗen ɗi waɗi silence sabi Allah ha yaltinga jawɗiɗi gal so ndi ɓe appel important on c'est mo yettay communication après o sende inchallah barakallahu fikum docteur falyatafadal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد فيا أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب السعادة أيها الحفظ الكريم يسرني وأنا في هذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله وأمام وجوه ليلة متلألئة مؤمنة يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة التي هي تحية أهل الجنة في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها تحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن يجعل تفرغنا من بعده تفرغا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يأتي الله سبحانه وتعالى تبدو مون تو سيدي الحمد يتيده moƴƴiɗo e meɗen woni e ɓiɓɓe adama tedduɓe woni en julɓe woni en ka moftinenaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam moƴƴode e meɗen nemaji heewɗi littugol andata ittiri majji nema ɓurɗo mawnude o ko Allah neminta jiyaɗo makko on ko waɗugol mo julɗo fewɗo en yettimo o tuggudiri en ɗo e suudu e cuuɗi makko tawi kadi ko fi makko iɗen irranomo haqqe makko wonno e hoore men ɗum ko kanko ɗum woni reweteɗo e hoore goonga iɗen irrano nelaɗo men ɗon Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah ko kono ko nulaɗo Allah ko subaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fof nden seedi to kadi wonde o yettinno ko o nula kon o timmino hoolare nden o laaɓani mofte nder reedu o jangini o ɓangini o yewti o waaji o rerdini o rentini haa hujja on dari dabiti hande kadi mo jaɓaani alaa mo feɗasina hoore mum o wiyata ma jaana min bashirin wala nadiri o wiyata menen waajotooɓe araano yewti men hay hunde mane men anndaano waɗi neɗɗo no yiɗi ɗaɓɓugol laamu ka sottora hara feloore joggaali ɗum haysi tawi noon no bonni e torki Allah yo Allah juulo yewnenaɗo meɗen juula sahaba ɓen fof o wattiɗaki maɓɓe o hisina kisi e duumiɗo allahumma amin
Haray ɓaawo ɗum ɓe weltani keɓe karamokoɓe seniɓe ɗo ye wondi ɗo e Alaji Alpha Bari e geli ɓe ɗo ko ka Ligue National ɓe woni ɓe woni ɗo Cheikh Ousmane Bari ɓe ɗo ko ka Ligue Préfectoral Dibiri Kawan ɓe jeeya e muɗum ɓe wondi Cheikh Hashimiu ɗo ko karamokoɓe kummaluɓe e karamokoɓe woɓɓe goo haray o sadi maɓɓe ko tooli ittuɗani en nde tolande ɗo ɓe wondi e mawɓe meɗen ga ɓe wondi e autorité ji ɗi kadi administratif ga fo haray no janna no weltana reeni ɗo geese ɓuyi eɓe Allah yanñi feere muɗum kadi teren ka ɗaɓɓere wonɓe wakkilade e financana en ka diina e ɗi jokkereji men enɗan ɓay ɗen geli fewno ɗo si goɗɗum yara yeeso haray ko be gandal e jawdi e wakkiliɓe kafa ɗum haray yentori Allah subhanahu wa ta'ala ɓay kanko himo yiɗi jeejede mo yiɗi torede yo jaɓan en dendanangal ko wonde nge wadde kon fuu kala ko wonde nge yangade wonɓe yangorde diina kan e yangorande diina kan gandal muɗum wonɓe yangorande diina kan jawdi muɗum wonɓe yangorande diina kan jaahu muɗum e relation ji muɗum ma e laamu muɗum e ma e ɓalli mum e pehe muɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala talla bondu golle men ɗe fof yo jaɓan en hawnade e aljanna muɗo towde o hara jama seniɓe ɗo ɓen fof duhiɓe suddiɓe sewɓe e mawɓe en fof haray ɗen weltana eɗen jarna ko noddando Allah nootide torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah oppore mbaraji ko heɓoto e mum ko Allah ndeden seeɗa ɗo taw hara o yaafiki bakkarɗiɗi men ɗin fof o windi koye naatoɓe aljanna o weltade ken ko tikkanta en haa poma hannde ken hara yiɗen jarni almamiyen ɓe ka juulirde ɗo ɓe newndugol e gal tummodiral waɗa ka maɓɓe ɗo yo Allah waɗum baraji ko heɓoto ga ko geɓal maɓɓe ngal wona mawngal haray si ɗum ɗon feƴƴi miɗo ngantino moƴƴi komi hewtani fewɗo haldano e hewte ɗo mi yaafoto haray imamu ɓe ɗimmuɓe amen ɗa ɓe yewti ko honɗum waɗi ngantugo hannde ka on tigi weetu noon fayda activité ji no ɗuuɗiri on tigi moƴƴi cellagal kadi wona ha alhamdulillah haray ɓe suɓani en ɗo ko joɗɗen ɗo en ƴewtu fi gandal ngal ɓural gandal e ko honno gandal heɓorta sikki ala ko toɓɓere hanande yewtede ko gonga hiɗe wakkili dewe ɗen no wakkila moƴƴi kono tele ɗaɓɓugol gandal ngal ko seedaɓe woni e wakkilade si ndarama société o communauté o wonɓe e tewrude ɓen eɓe ala e tewrude fes ala e yarude ka jangete toon en taway ko ɓe ala yarude ka jangete toon ɓuri ɗuɗude sen eɓɓidiri wonɓe e ɗaɓɓude mbuudi e wonɓe ɗaɓɓude gandal en tawayno ɓurdigoy oroɓe ɗo yara Madina ɓen ma yara ka yara tew ka ɗaɓɓirte toon fuu e oroɓe yara ka jangete toon tawayno ɓurdigoy yarni hara ko jawdi ndin ɓuri teddude ka Allah ɓuri hittude ɓuri jogade ɓural edi gandal ngal sikki ala wona jawdi ndin ɓuri few gandal ngal tentini gandal diina ala ko eɓɓinirte ka aduna ɗo kono nafoore heɓotode ɗon e ɗon nden no wela wonki ha soppumi ɗon dum rottumi ɗum no wela neɗɗo wona wondemo ɗaɓɓugol jawdi ndi ko ellagoy mi woniraɗo ɗum wasi tawi hara joni fof koye accuto kadi ɗaɓɓugol jawdi ndi wona ɗaɓɓugol ganda wona ella kono sino wawi jillodirde yontigi jillidirde o heɓa moƴƴineji ɗin kenɗe ɗe ɗino haray gandal ko wonde yewte ɗo kom hande fimu so yimi gandal al ilmu ko dambugal yaajungal gande wondude e nafoore ɗen fof hare no naati nder ɗo sinnama ɓural gandal ɓayay gande aduna ɗen hiɗen reeni nafoore majje on no feeñi e goɗɗe goo gasata koye ɓaawo muɗum goɗɗe goo haysi gurdal no wawi wonde e ɓaawo mum kono hara gurdal ɗan no saɓɓiti
arayra bowra haray newende ɗuuɗa e majja ko gande ɗen ka ɗon sa rewti ɗon ala a tawede no wodi angal gandal ngal ko addata ko yangi ko tampere ko sonja ko tawata si gandal no ɗon nu on tigi tampirtano walla noon ɓural gandal hawdi yimɓe go ɓeydana ɓe docteur ene gandal nde jawti ko honɗum ɓuri ko angal gandal eɓɓidirta ɗum angal gandal eɓɓidirta wiigol gandal e jawdi ko honɗum ɓuri biduni shak pelletti jawdi no jogii nafoore jawdi no moƴƴi jawdi no itta mone no hunta haaju no hoyna ko sattuno no ɓanna ko woɗɗitino no adda giggol ka ngayngu wonno ɗum sikki alaaɗo kono ŋeɓɓinitaake gandal hayta eɓɓidire ƴetten jooni milliardaire ɗo jogiiɗo ɗo milliard ji ko fanɗi omo jogii milliard ji 300 faral guinée eɓɓidire moye karama koojo ɓe fof mo ɓee no wakkilino okkude ko mari kon o milliardaire jo o heɓataa ɗo yimɓe wuluure ɓe o okki tawa ɓen ɗon ngurdan maɓɓe ɗam fof e ngurdan ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e ngurdan taaniraaɓe maɓɓe ɓen ɗon fof ɓe naftora ɗum no hara lannata wawataa ɗum yimɓe wuluure ɓen ɗon e ɓiɓɓe mum e taaniraaɓe mum e tantiraaɓe mum e tancitiraaɓe muɗum ɓen ɗon fof tawa o asiranaaɓe ko ɓe wurata kon fof wawa wonde kan kono gando kan no wawi wadde ɗum hara wuri ko makko kon hara ɗoytaaki wawi jangguinde yimɓe wuluure sa jangini goɗɗo joni ko honno salligorte o wawi salligi on ngurdam makko ɗam fof o gollitira ɗum ɗo sa ƴetti ɗo joni million temeɗɗe nde jonni goɗɗo so wuuri ɗo joni duuɓi 50 tawi ɗin ɗo fayda ɗiɗanni kono si a jangini goɗɗo masala gooto diina ngurdam makko ɗam fof haray mo huutorde o masala ñande o ñande on anndi ɗum wona gootum e on no kadi no waawi holloyde goɗɗo no waawi yiyoyde fogi mo salligo yone an a jangini goɗɗo ƴetta ɗum misala ko salligi jangini mo salligi no salligorte no sellino no sunna on tabittinniri noon o waawi kanka no jangina goɗɗo mo waawi jannginde goɗɗo hara o annda goɗɗo ndaara toon no salligorta na o ko taalibajo kaari en ni himilaarano koye salligorta o salligoo ɗon o yiya ɗon kankadi o ñemba ɗum on ɗon kadi goɗɗo ñemboyam on ɗon kadi goɗɗo ñemboyam ko mo andika ɗum hattoyde goɗɗo annda sen ndaari ɗe wandifiiɓe ɗe defte ɓe almamiɓe nayo e ɓe joomiraaɓe sihah sahih boukhari sahih muslim e ashabu sunan kono musnad imam ahmad ko yimɓe njelo jangiri nden biinde wallifa haa hannde ko yimɓe njelo jangi e nden allah holli ɓe finde sellude allah holli ɓe ɗon ko diina selluka kan ko honno juulirte ko honno salligorte ko honno moƴƴinta korka ko honno bonnata korka ko honno moƴƴinta hajju ko honno bonnata hajju tawi diina maɓɓe kam selli ɓe gollitiri ko million jeɗo yimɓe allah tan hadi taw si ko jawdi ɓe heɓuno ɓe waɗi ɗum harane nutti haa jooni harane nuttan idan ɓingal gandal tentini gandal diina alaa ko eɓɓini alaa ko fotta e mum ko ɗum waɗi ettoɗen mo ɓe yo wuuɗu ko heɓi e muɗum nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no yamiri yen janngude ko waɗi kankadi ko ɗum o yemira cotto attingol cippaade e makko ngol ko ngol yamirimo ko yo jangu اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم لا تسمح لهذه الأمة أن يكون الإنسان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يبالي فقد يكون إماء هذه أمة العلم أمة العمل ولذلك بوب الإمام البخاري
في كتابه قال في ذكر فضل العلم وأهله قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم جاء بالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إن اللي مفتي لله صلى الله عليه وسلم ومفتي قال للوي فدا كانت له نجوت مو أندا هيفوس به بصيرا هما بينه أندا ويندا جانغتا أندا يونه حكيدا دمو كدالا تاونو wadino bernde harna nganto kad no wodi wakago be jogi nganto ko hadi be janga wayda ka be jibina be jandi do gandan ala nela Muhammad sallallahu alaihi wasallam no yemiri jangu mo yamira kanko kadi yo jangu to atti mo ci bare ko yamiri ko yo jangu ko Imam Bukhari tasayu makko o addi dambugal o yenni babun dambugal wonde al-ilmu gandangal taho qabla al-qawli wal amali ko aji kongol ko aji kugal ado a wowrude e ado a huude teddini ko yonde kadina acciru non taw jangu anda ko honno wowlirte anda ko honno huwirte bidoni shak jon haqqille yeddodirta ɗiɗo yeddodirta e jomiraɓe haqqille ɗen wonde kala golle gollaade tawi golluɗo andaande gollirte wonde elle yaltawe man ɗum ɗo woni golle ɗen ka aduna woni golle ɗen ka diina ko pellete mo mahaali suudu haa hannde o janngaani fii masoniyagal few si o darni suudu si ingénieur ɓen e maçon ɓe chef maçon ɓe ɓen ɓe ari ɓe yiita e ellaaji e muɗum ɗum sikki alaaji pellete ka diina kadi ko wonno ودو ودي نلا صلى الله عليه وآله وسلم وجولي أنا سرا أدولي ودو جول بفور فتى وطن ديلا أو حديث كموي نلا وجولي ده صحابة مودم بجايني نويا كجول ده أنا سرا أدولي كجولي ده ويانتاري ده قلنا قو أري تبي جاينا وجولي ده كم بكري وجولي ده كان نلا صلى الله عليه وسلم نوح تنيلا جول ده ما كله تبي همال o gayni juulugol o ari o salminaɗo assalamu aleykum wa rahmatullah almaki wa aleykum assalam wa rahmatullah barakatuh irji fa salli fa innaka lam tusalli o maki wa aleykum assalam yilto juula a juulani dare o waɗi ko wawi ko fof kat ɗayila ɗano maki a waɗani ɓayre wali ka hani ɗo waɗani ɗon andi o yi a joni wonde nokkeli go no mahe juuri no mahe ha towa liɓe kadi liɓe fof engenalne fuɗɗita yani waɗaki no wawi wasi waɗaka puisque liɓete fof haalanna fir honno waɗi ɗum ko angal gandalngal angal waɗugol no hani waɗirde noon idan oɗo nelaɗo yiltiti mo yoni laabi tati o yaha o juula no wowiri o wawiri no o ara o hiwro lanla no hiwrito inna yilto juula a juulani o yilto kadi o fuɗɗito haka sakkitode o inni hey walladi ba'athaka bil haqqi la uqsinu ghayraha mi wondiri nelirɗo ma gonga mi wawa sina ɗum ɗon ko ɗum ɗo mi ko hakkirde mawdan ni ko ni mi wawi mi anda goɗɗum go sina ɗum ɗo to allimni janginan yeetonan tindinan ko honno juulirde ɓay min ko ni mi andi ko fina tawa onni laɗumaki ida qumta ila salati fa asbigh alwudu'a hadith riwaya go wastaqbil al-qibla wa kabbir thumma qra ma ma'aka min al-Qur'an aw riwaya do wi alu lim fatih thumma arka hatta tatma'inna raki'an ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لا بتني من كون جوجت اذا بيون تيجي جانغا
وهو فطر تجانبه القرآن. لأنه ماكي حديث أبي أمامة ونتصي مسلم ماكي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وماكي جنجي القرآن سبو القرآن أرى نيند دانغال تفانو يا وندو نوبي ممبن إموبي ممبن جاتي ممبن الذي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نده القرآن أرى نده فيونا إلا والقرآن فيو دنگل كدون ده أورينتي تبقى لأماكي يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ko almoto yimɓe ɓen yo almo yimɓe ɓen ɓurɗoɓe wawde janngude alqur'an. Idan ko fuɗɗorde janngude alqur'an kalamullahi la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Alqur'an alaka fenande iwranta ɗum ko fof ko goonga jemɗe ɗen fof sabu ko Allah tedduɗo mawnuɗo towɗo on kippinide o maaki اقرأوا كتاب الله فإن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وهو موجود في كتب سنة كثيرة هو صحيح. لأنه ما في جنگ دفتر الله sabu mo jangi harfere wotere ka deftere Allah mo jogi moƴƴere baraji ɗum ɗo no sowe watte sappo. woni min annode alif lam mim on fof ko harfere. alif on to ko harfere, lam on ko harfere, mim on ko harfere. mana tawi alif lam mim a jogi baraji capantati ɗum ɓuri fandude. walla yudaifu liman yasha. Allah no sowa naɓe o muuyi so ande ko ɓeyda haka hattoy yoni ɓural gandal e gando Allah subhanahu wa ta'ala o seedi ko ɓuri mawnude ko seedante o ɗimmiti malaika ɓen o tammiti jomiraɓe gandal ɓe shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ibn Abdul Barr o maaki si tawi no hara fi wattugol gandal e gando ala no sina o aya ɗo tun haren ɗum yonani karma ko ɓen ko ɓe manton tawde kamɓe woni seede tammo ɓaawo Allah seede Allah o seede malaika ɓe ko kamɓe woni seede tammo wonde ko Allah tun woni reweteɗo. Thalithu الشهود في أكبر مشهود به. إذا نودي في بوري غاندانغال نودي شيخو بمن بندو جانغاني إننا دي آية وان الله سبحانه وتعالى ومي أوروني ندي دفتر جيا بمكو بي وسوبي بي ندي دفتر ندي القرآن o sunna nelaɗo ko homɓe roniti ɗum ɓaawo nelaɗo o feƴƴi o wi ko jiyaɓe amen ɓe men suɓiɓe o wi noon faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khayrat. e ɓeɗo ɓe o suɓi o jonni nde deftere makko yo ɓe jangide ɓe hunji ɓe faami no toon toñuɓe hoore muɗum janga ha gayna wonde feggo falje bakkon ɗina no toon o fuɗɗori ɓen ɗon fi wotta siɓe sakkitoyke ko kamɓe woni ŋiña ɓe mbeyna amane feerama boni kono attori wolude fi ɓen noon taw o wi no woni toon hakkundeɓe ɓe tawata ko ɓeru farillaji tun watta sunnaji ɗi fayda ma watta waɗay e wonde bakkatoyto sogogo ko woni bakkatu ñandi watta
مقتصد ومن سابق بالخيرات لو ابدو بالله رون دي دفتر مودو wado be tiro e mojjireji din tawa kala ka mojjire watte saari tawa kambe be hedino yeso go tabe attino kem dum do ko bura wonande gandal e gandal لأن في حديث سلدو وقصنا ألفاظ مختلفة وما من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سيرة مختلفة حديث ما القصة أبو الدرداء طبعا ما إن لا تفاتك صحابة بساكتينو إليه جدا جنجين قول النوت قول e waɗugol jihad e laamagol fewji a nokkeeli goo jeerugol ɓay état islamique o yaaji abou darda no jeyano e yahunoɓe dimaski ɓe ko allah jonniti julɓe ɓen ɗon itti e juuɗe toñaynoɓe goɗɗo ari o ari ka galle makko konki ayno ɗon o winni ko an hombo ko min kaari ko faala ide Abou Darda koyni o naati koyni ko no wadduma ɗo miɗo anndi ko madina mi accuma o wi ko addimi ɗo ko hadis gooto mi nani hiɗa fillomo e nelaaɗo sallllahu alih wa sallam min mi annda on ɗon hadis mi huli tami maayo ado e yiidude mi janga mo e juuɗe ma mata maayo ado e yiidude mi ronka jangude mo e juuɗe ma ko ɗum itti mi madina addi mi haddi mashiɗo fi on hadis goto ɗon perti mi janga on ɗo mi hawta o wi allahu ma jaa bika illa hada alhadis illa lil ilm ma jita li tijaratin qala la ma jita li shay'in akhar li hajatin ukhra qala la o wi a wuudiri allah ittaanima madina adduma dimash ɗo ko fanɗi o ko fanɗi ko yonni ɓuri kilo wulure no hakkunde ɗon lewru fof yimo yahude addanima ɗo sina fi gandal fi ɗaɓɓugol gandal o hadis ɗo o winni wallahi ko ɗum o wina fi juɗaga na goɗɗo gadduɗa yeyigol ɗo ma aɗa soɗɗo goɗɗo nattora ton o wina ɗum fuu na hayunde sina ɗum o wi acci mi weltine mi weltine ko nelaaɗo maaki kon fii ɗaɓɓowo ganda o maaki mi nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna riwaya sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna mi nani nelaaɗo maaka mo ƴetti laawol fokkiti ɗaɓɓugol gandal Allah newnanayi mo sabu ngol ɗon laawol ngol o fokkiti fi ɗaɓɓugol gandal yo hewtoy ka aljanna ngol ɗo wonna mo laawol hewtogol ka aljanna ɗum waɗi badu ulama'i qalu tariqu jannati al ilm garma koɓe go ɓeyni laawol aljanna on ko gandal ngal o inni hadis o o wi wa inna al malaikata لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضاء بما يعمل رضاء بما يطلب ومن ملائكة بين كبنا يكبتان جمون يوانو سنويرانو يوانو تابو غندل سبو ويلتنا قول مكوان يوادكو dalibajo wonɗo e janngode si malaikaɓe fotte makko kippina gabitanji maɓɓe ɗi sabu weltorgol ko woni e wadde kon ɓe wi e on hadis ɗo wa inna al alima la yastaghfiru lahu man fi lsamawati wa man fi l ardi hatta alhitan fi l bahr ɗon ɗo ko homɓe ɓata ɗon ɗo jon jawdi to heɓata ɗum hatton ɓe yaafoɓe noon o gasana wonno ƴifa on tekkatare ɗo balɗe nelaaɗo maaki ɗaɓɓowo gandal ɗon
no toranomo Allah yo Allah yaafo mo wonɓe ka asama'uji ɗi min e wonɓe ka leydi ɓe hay liƴƴi wonɗi ka nder ndiyam ɗin no torade Allah yo Allah yaafo ɗum ɗo fof no sowki konngol goto Allah yaafo kaari sikkuno Allah yaafotako mo o ɗum ɗo fof tonata ko aaden Allah hay colli ɗin hay ñuuƴi ɗin hay dendilaji ɗin hay ɗum ɗo fof tonata ko goɗɗo Allah yo Allah yaafo mo Allah salomo yaafaade hanjina ɗum ɗo heɓata ɗum sowona ganda ɗaɓɓo gandal tu wiyaka de ko ganda kumman ko jogiɗo doctorat ko jogiɗo professeur ko ɗaɓɓo gandal si an kadi a ƴetti joni hay si tawi ko alqaida nouraniya qaida albagdadiya ma ko hisnul muslim yaada ya janga ma ko lahdari ma ko deftere o deftere nde wonɗa e jangude an kadi a natori ɗo ko a ɗaɓɓo gandal inchallah a heɓa e ngal ɓuran ɗo kono noon tigi jowiri ko noon darajaji ɗin ɓuri ɗuɗirde o wi wa inna fadla alalimi ala alabidi ka fadli lqamari leylatil badri ala sa'iri lkawaki comparaison eɓɓinirgol o wi hakkunde wakkiliɗo dewal Allah no wakkili rewgol ha kono anda e hunde kono wakkili noon hoore teneni alkamisa hoora ñalomaji daneji no wakkili sappol arno tun juulata juulay jemma hoora ñalorma kono anda ala gandal ala anda e hunde o gandona haysi o watta ɗum kanko ɗum ɗo fof emo ɓurdi oɗa wano lewru leelewal 14 jaaƴi 5 no ɓurdi kode luttuɗe no ɗen ande hakkon ɗon jalbede muɗum no ɓurdi ka kode jalbata ko fanni lewru yaltani o addi ɓural wongal goo ko gandal ngal jogi ɓural o wi wa innal ulamaa warasatul anbiya ɗo woni daraja ɓurɗo towde wa inna al anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirham innama warrathu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hadhin wafir ɗo woni médaille ɓurɗo towde on o wi karamo koɓɓe ɗo o wi ulama o wi ari tullabul ilm ɗakkuɓe ganda o wi karamo koɓɓe ko ɓe roni annabaɓe ɓe ko ɓe roni ɓe ko ɓe ƴetti place ji maɓɓe ɗi ko ɓe ƴetti rele on si tawino wona ɓe karamo ko ɓe ɗum harayno diina lannino hari dina muli ɓayenene yiɗare nelaɓɓe hakkude men e nelaɗo Muhammad sallah sallam fatagol makko heɓi fewn ɗo duuɓi hunde duuɓi 100 goɗɗum harayno batteji lannino few ko ɓe karamo ko ɓe wonɓe janginde wonɓe waajade wonɓe ekkutude wonɓe eltude heɓi taalibaɓe ɓen ɗon kadi jokki ɗon andiri ɓe kadi jokki ɗon ha hewti mawɓe meɗen hewti karamo koɓe meɗen ɓen ɗon kadi jangine kono wasira jokkodiri na ɗum harayno hoore gara majjino o wi karamo koɓɓen ko ɓe ɗo loltiduna ɓen e annabaɓe ɓen o wi annabaɓe ɓen noon kamɓe ɓe roninano jawle wona étage ji ɓe junno wona otoje wona terenji wona butikaji wona magasin ji wona usine ji aɗum ɓe accinode ko miskimɓe Allah ɗum ɗuɓe ɗuɗɓe ko miskimɓe Allah ɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam arino e fatara ɗono lebbi 4 tawa defaka kama ɗon fayno ko tamara ko dinɗe wura ko tamara e ndiyam yehi ha heegi yaltini ɓe ka suudu maɓɓe naɗum e issa sedduɗo o weela ha kanko nabi sallah sallam o tawi he ɗum ɗo muñodata acci ade yalta yaha ɗaɓɓa ko ñama wiya ko hombo mi yata ka mum ɗo ɓe sahabaɓe no gasa ɓe Allah yaññani ɓen seeɗa o yahi o fotti e Aboubakar Omar kono yaltini o Aboubakar ɗi min ɗo wallahi min ɗon koɓe komi hirtora weela mi heɓani ñamde tampi Omar wimi men ɗo kono ɗarumaki min kadi ɗo ko ɗo yaltini joni ma hen ka Malik ɗo koɗo ɗo Malik o ko dokko ayi ɗum kadi wongol dokko no moƴƴi goyi aɗo yaali ya hen ka kaarijo on ɗon okkata ma hen ka kaari on ko dokko ɓe yahi ka makko ɓe hewti ɓe tawi mo yahi ƴogoygol tiya ƴoggo sonnajo noon tawi sonnajo assalamu aleykum wa aleykum salam on to moɗima woni ɓe yahi ƴogoygol
kono woni do bismillah o werni be o bannani be don duggal tamaro ma duggal inam ka duggal dinde ko be nafo modi ara joni ara joni woni do riwaye goyin o e birana seda gorko ngaro ino rondi bitun handi kambe ko idili be wada kambe naka hawre be rondo ton ko be hakkudo bada sawdu be agga ka balade do go sengo o ari o yalti tawi no nelano ina abokiri no ma o wi hande ka leydi do ka hawre leydi do ka sengo le kammudo ala marko hoppe teddu be hewtidi o ari o yiri be o dugi kisan unati ka kula la ma ki rento danon peimba ma bengi yalti ndammo do hirsi defi woddum be jodi be addi bi la do nafi sahaba makko be ndiro abe haari be wayni be doyi be wayni be haka be fottono don be setta don la do maki la tusaluna an hadhihi ni'ma yawm al-qiyamah inni wallahi on landi toyte o nema mo nemini don do e landote o ko hondu yettirde mo Allah idan annaba ben be na onti yinjani be acci ka bank na biyenji be acci o yin gonno be acci ko be karama ko be roni wi ko be acci o ganda o wi mo jetti non ganda ga hara yo jetti geba timmuka gonno karama ko be yetti de ko kambe ko be roni ko ganda ga ko fayda mo be ko yangani ko dogi o joddi o jawri o kata ni fayda ko dum o hebata woɓɓe ko jawdi ndin yangani wakkili kata ni ha Allah waɗi resisem heɓi ko woɓɓe ko fi laamu dogi e fi laamu gerdi duuɓi capanɗe ha laamoyo woɓɓe ko fi teddule yangiki ha wonde resisa heɓa karamo hoɓɓe ko ganda ngal ɓe waɗi Allah noon no hiɓɓindira wonde wonde heɓa ganda ɓe heɓa kadi jawdi wona Abdullah ibn Mubarak ko gando ko patron ko waɗo jihadi o fella o huttoto o unay o diwtoto ko karamo ko be ko milliardaire kadi ɗum ñande go tawimo fewɗo hajjo yimminayi o yaada e marchandise yeewe andi ko luumo molnango wonno hajjo ɓe arti noon tawi marso yi moƴƴi tawi mbuɗi heɓi ke moƴƴi o naati noon jemma o huɓɓi lampo yimo konta mbuɗi ɗi gorejo makko weldiɗo makko konki kon ombo o wi ko min kaariɗo oɗo ɓen wuttan o udditi tawi hino tulde mbuɗi yeeso wo anta ya Abdallah an Abdullah an kadi a joni no woodi jogiiɓe ɗen haqqille o kanko haqqille makko ne wonde karama kojo na heɓ muuɗi mum no woni a joni jogiiɓe ni mi karama ko nari kara dari ngal karama kojo jippoto e muɗum ɓe nafi Allah wonde wajorde nantino ɓene no yo docteur ɓe kono ɓen nafi Allah wonde jangini ɓe ayalde ɓe jippoto e mum ɗe goɗɗo go mo yottano winno ene mo hokkima ngalotol maɓɓe a jaɓay o fan ilan ka haqiqa fewdo ɗo anno e tan hari karamo kojo ko yono ruuɗiɗo taw woni yiɗoɗo aduna few na ɓornagol labaɗi ha wona ñamugol ko weli wona ɗum wiyete zuhadi sabu har yimɓe aduna o yooliɓe tawi ko ɗon woni teddungal ngal kono hande karamo kojo naye won karamo kojo ko heɓu yo sifade alaji Allah sane tippoto e mumɓe karamo koɓe kadi tippo e sifade puisque sina ɗum wona e hoyede ɓe ɗuɗɗike wajare ande nande wurende ngala e fatude ande sai joni a waji ke haga ni be joni juɗɗe ɓe watti ene a pasri yo ɗo ɗum andike ɗo fayda ko seeɗaɓe ni ko wajiɗa kon watta batte muɗum idan o wi hi wa ana o wi min kadi min Abdullah Mubarak min jogii ɗum ɗo koko yiyata o wi walawla hada latamandala binal muluk o wi sina ko yiɗa ɗo sina ɗum komin jogii ɗo ko o wi lamɓe waɗana men misuwar o ñittor koye fittoa dare wattane fondo ɗo konngol Abdullah Mubarak o
o wi harana ɗiɗi yata ɗo ɗi harana meɗen dogi meɗen mbata ɗo lamɓe ɓen addana ɓe dalil kala ko ɓe waɗi ɓe nayi probléme ala ɗum ɗo hara e sifa ɗum ɗo kadi ɗon wawi wonde ɓe waɗa men ko ɓe faala o si tawi ko on tigi jogi hirande ma e coƴƴa ma a suusamo wonande gonga tawino mo ƴetta muɗɗo waɗa kadi e enveloppe uji o wi ɗum no wa hada o wi hada aruddu bihi wujuha al ulamai an abwabi l umara o wi ɗum ɗo ko kamo ko ɓe mi naɓanta fiwota ɓe yahu ɓe doomoya ɓe yirtana paɓe lamɓe ɓe jonna ɓe ɗum ɓe heɓa ko ɓe wuura hoore teddugal ko ɗum woni wadde ɗo karma kojo beeɗo mi jonnayamo ɗo ko wuura yonanama aranayo yew ta allahuma salli ala muhammad wa sallim o haray waɗen fatiha na ɗiɗi ayatal kursi e ɗum ɗo e ɗum ɗo idan nelaɗo maaki mo ƴetti heɓi gandal Allah walli mo tawi ko gandal ɗaɓɓirangal fi Allah wonangal e gollitireɓe o yiyara o heɓi geɓal janal yo karaɓɓini ɗon wakkilo ɗen jange won honno heɓirten gandal kala hunde sa heɓay nde ɓuri hewde ko sina hara ko parhada hara ko dole Allah ɗen naati a yiɗayde taw a yiɗayde hob yiɗugol hunde man ahabba shay'an ta'iba min ajlihi mo yiɗi hunde o yanganto a yiɗay gandal ngal taw inna mi wonay karam si Allah jaɓi min kadi ñande go taway ko moni mufti on lagil ɗo ñande go tawi jogi doctorat on ka jungo a ñaama ñande go taway masalaji ko landete ko ko min landete waɗa objectif maɗa huulana inna ko ɗo mi hewtay ɗo tawayɗa yiɗi waɗa tahtit waɗa planification eɓɓa e uureji ɗin mi warra ni mi warra ni mi warra na wuuro hayala si Allah jam mi wona hunde kaɗi wona milliardaire a yahata Madina a fifata a tafata si Allah jam mi wona milliardaire na ɗum no nde si Allah jam mi wona e karamo ko kummal a wakkilaki janngol a tampata a yangata ko a jokkata karamo koɓe ko hayal no ɗum woni miijo ɗum woni yani hoyɗugol koyɗol ngam wakkilo a ɓatto a karamo koɓe hara amade gandal heɓata koye nder ñande wottere ɗi gandal na ñande wottere heɓoto nelaɗo ko duuɓi jeeru jangi duuɓi no gaye tati Allah no wawno o lowa ɗum nde wotere e makko kono ko o naɓiri ɗum seeɗa seeɗa ko fiyo enen yo en jango enen wonde ha gandal ɗum na seeɗa seeɗa na nde wotere heɓoto wakkilo ɗa andi ka Zanjuri ko o wi ala la yanalu lilmu illa bi sittatin sa'umbik an tafsiluha bi bayani ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان فتعلم متعلم من من جنگل نيبي ما Zanjuri ko non o wi gandal ko ni hebonta wa awonay jodiro na bulaw yiɗuɗo hirs tawakkili muñoɗa gandal sattene mum tampere no mum nokki golon tigi foccete karamo ko makko seytinaymo wonde hay karamo ko makko e ɓe muɗum toon e haɓi toon tawi mbaldi fewali koye hoore talibaɓe ɗum rewnete hay noon balle on fofiten waɗete watta ɗum ɗon wonde on tigi weele wonde on tigi tampa ronde ko townata ko manne o wikke ɗum fof kono ɓe muñoɗa ɓe yiɗa ɗo woni najmu woni star ɓe fof kaɓe rewi ha ko woni star ɓe ɗon sa a taway e marahilul ula ɓe tampuno ɓe letteno ɓe ɗuman mino ɓe ani ɗo oɗo Maradona ɓe addi tariha makko e documentaire ni ɓe addi tariha makko konno tawi mo joa ballon on tuma e wattake tuuba woni ka woni paykun ɗon ha ko woni internude karamo ko makko piimo ɗo piimo pompinimo ɗon o yimɓe weyi oyi mi ala hoɗɓe hannde kadi kono ɓayne ɓoyi gorejo makko o innimo an wakkile tum a yaha ko an jogii haaju to o wakkili tawi kono entraîneur joomu
sonji mo moƴƴi oɗo mbawi mande kanko haaji makko o wakkili ɗo si tawi o wakkilanoki ɗon ko heɓi ɗo o heɓata ɗum ɗon ɗo koye sama kala on kasoɓe ɓe wakkiloɗa ɓe muñoɗa ɗoɗo ɓe ɗoynoɓe ɓe piipay gonga markas yo hande kadi sarde ɓe neɓraɓe markas goɗɗo goo ma waɗiran ɗum ɗo taw ko hande mi yahata ɗo hande kadi la ɓe wakkiloɗa boga e markas uji yo naaɓe piide hen naaɓe yekki piig ko piinugol na piigol kono ko kelɗi heɓortani pullo fuuta neɓi ko wi ko pewmi maaya heɓata addimi ndaara dan won tigi wakkilo o muñño o neɓa toon heɓorta hakkunde bimbi e kiikiide say o heɓi o ko kange wonata wallahi son ti heɓi gandal ngal tiiɗi ko kange wonata musidɗo men ɗo hari ko banque mondial ɗo gollanani o ɗo ko représentant banque mondial ɗo kono Allah juutnani balɗe hen seeɗa ka kelɗo mo jogi langueji jeɗɗi ɗi fof himo jogi diplôme je muɗum kelɗunoɗo moƴƴi noon ɓawi ɓe yehi ƴettugol mo ko ɓe jonnumo kayde ɓeni windi ɗon ko jelu falɗamen yo wonande makko ko issanigo hayal koko min e makko min wadde tawi mbeɗa yewta mo yewta ɓe sukaɓe yimɓe yo mi jangi mi heɓali kami golla oymi mi jangi mi heɓali kami golla amutaki o wi si a yahi sa ari ka fo hatta ɗon ka duɗɗotoɗo ɗon tawi guluji wona ma no woodi ɗon kala heɓitaka golla kono sa yahi ha tawi sifa ɗum no wari ɓen est ce que en heɓay ɗo wawan en waɗande ɗum miijite ha goɗɗen miɗo anduno ka goɗɗo woni kono mi anda si jimo ɗo o wi ɗum mettataki ɗum min ɓe ɗaɓɓono sifa an ɓe ɗaɓɓo ha ɓay ɓe yilanta e ɓendi ɓe testi ɓe tawi hi pellet ko oɗo men faala ɓe jonnan kayde ɓeni windi ɗon ko jelu men falɗamen yo ɗam andi hoorejo tigi tigi e sous région on ɗo ko Dakar woni kanko ɗumani ɗo kono innaynoɓe o inna kaari lagine hato jinayi goɗɗo no yaha ton finaruɗo on ɗon ko hoolaɗo ko kelɗo kono Allah waɗi taƴitumo maayi ga bonɗo mi faala wiide ko yonti wankilo janga enen no hande sukaɓe e gande ɗen fof fayda ɓe wakkilaki yawgol ha ɓe muutoyi bonno hayda ɓe wakkilo ɓe yiɗi heɓugol gongel law ƴetten kamarka suuji wonɓe hunjade qur'ana men si ɓe hunjike joni ɓe naɓi laawol ɓe nattanama no gasa ɓe heɓi shahada koɓe ndarde karmako maɓɓe si ɓe andi joni ko goto yoɓata ko ɓe ndara no ɓe multiplier e nombre l'école ɓe karmako en ɗo ɓe waɗo 7 millions par mois andi ɓe gan kadi o yaha o pottitoɗa seeɗa o sinca ɗon markas Umar bun Khattab li tahfidil Qur'an tawa ɗum o meritani o wawali taw ko ƴiyal tu fayda o wujji o wawali firo o jangali defte o wawata lugal arabiya hay hunde hay sanande ke masmuka wetta men janga arabo kono o yahay ɗon o uddita ɗon markazu o fi o heɓu gongel hen ka jangoɓe métier ɓe siko électricité o naati o jangi seeɗa o wawi tokkogol fiinu hoyɗa ɓe jonnamo ɗon 30 000 50 000 mo accitude fayda wonde o yahata maître honto wonnoɗa ari mi sella wona e ɗumanda si e métier ji ɗin fof wattaneyla yimɓe wakkilta ko jangugol ha ɓe heɓa mérite on ɓe wawa tigi tigi ɓe heɓa ittugano on e métier o sabu wonno haw janngol jawɗi ndi gangara wattanen fondo wakkilo ɓe jangi moƴƴi ko ɗum ɗon woni ko luttata ko on tigi heɓi gandal ngal walla en piiji on chômage ɗoytoto o l'insécurité angal sécurité on waɗgol piiji bonɗi yanugol yimɓe wujja jatta ɗi piiji ɗoytoto ko accinta goɗɗo neɗɗo ka lasri neɗɗo ko awase yagal no neɗɗo ko accinta ɗum
o wela ho wonirde hara o toñata ko piiji ɗiɗi o imma kulol Allah ma sharia tawa so waɗi lowru no jokki so en heɓi jannguɓe ɓe fayɓe meɗen ƴagguɓe no woodi hannde payle ɗo mawɓe maɓɓe ɓen ɓe alaa ɓe huutoto few woygol paare nden naɓaali lan Amérique paare nden naɓaali lan Europe paare nden no mari buuɗi ko lannata tawa a suusta wolande mo haysa wolnaymo ko ɗimmo makko min an ɗo kaari yetemo ɗo haɗa ko ɗum wattayne mawɗo o nden ɗo mi limen ɗo ko a watta yiɗa min jawantama noon ɗum ko yew waɗnaɓe hunde kaari ko ɗum wiɗum a ɗo ko a mi waɗa tawa mo wakkili jaɓangol gona e makko ɓen gilaɓanta ɓen makko e no ɗum ɗo ko honno waɗi Allah janngugol diine anda haqqe nene e baba e hoore ɓiɗɗo donc haray ɗiyo fiɓural gandal no nuudi e ngalaɓe mana méthode on ko wakkilagol ka fuɗɗode ko gonga si on tigi heɓay lowre muutide ka gandal ko si on tigi fuɗɗike janngugol law minni attalimu fi sigar ka nakshi fi lhajar wa talimu fi lkibar ka nakshi ala lma ɓe wi janngugol ka woni pay ɗum ɗon no waywa siifugol hayre ñeña winda e hayre soppa andi noon ko neeɓi ara tawata no monti o janngirgol nayego no wawi windigol e ndiyam ɗo ya gayno windidaaɗa monti ka kono ta ɗum haɗon tigi wakkilo andi Allah ko ɗaɓɓirma wona résultat o ɗaɓɓirma ko wakkilare nde ete no woodi hunjolɓe qur'ana duuɓi 4 wakkilo ɓuyɗo gonta noon manen joni feƴƴanima jonata ko firɗo faɓɓin jangguira ko noon min woni wakkilo janga on yiyay ɗo ɓe duuɓi 90 yaade Madina ɗo ɗaɓɓa goɗɗum ka ɓe fuɗnoke ɗaɓɓude goɗɗum ko ɓe duuɓi 10 tambagol bombo e mentima mahu goro no yeyde duuɓi 10 ko ɗon ɓe fuɗɗi ɗaɓɓere ha ɓe ɓe duuɓi 90 kono ɓe ha joni ɓe yiyani ɓe ɗaɓɓude ɓeyde taɓa ɓe nawi joni ha kala joni hade jooɗo ka suudu gandal ngal noon fi won ɗum wiyata joni a waɓa joni heɓi duuɓi 90 ko joni a janggata ma yawi to fami non ko gore ɓe ɓiɓɓe amone jannginde ɗo min janggata juuɗe maɓɓe wallahi gorejo ɓiɗɗo maɗa si tawi joni woni docteur ñawdo o ɓuuri o janngoye Canada ma o janngoye France ha o woni docteur jo irnaɗo e adna o ari ɗo waɗi clinique o inni haray visite on yoɓugol ala ila jogii nawnare ɓuuri anani himo jogii lekki himo andi himo faami yimɓe ɓuyi yahi Allah waɗi ɓe heɓi lekki e juuɗe makko a wiyata no ko gorejo tanirama mi yataɗo o jiiɓanmi walla ya ina mi sella mawɓe ɓotta tumba yoɓa tumba ina noon fotde koyɗen o jiiɓa o waɗa ko faala ture lummini waɗa ko falno on di attar no wetti o misita moƴƴino o misitinde o daari fuu ono anndi joni noon ka ganda diina kan wiya oɗo ko gorejo ɓiɗɗo am janggata juuɗe makko hay ɗum noon ko ella molnaɗo idan wakkilo ɗe jannginen fayɓe men ɓen fuɗɗoren diina kan tawa on tuma ɗon janngen kala gande nafayde sukaɓe ɓe wakkilo ɓe jannga gande si ɓe wawi diina kam ɓe heɓi fuɗɗode yahi ɓe wakkilo kadi ɓe jannga ko fewndi kon fewndo ɗo technologie on informatique on langue vivante ji ɗin ɓe jannga ɗum ɗon fii yo ufugu maɓɓe yo yaaju yani haqqille maɓɓe ɗen yaaja tawa ɓe wawa huwodirde e adna on fuu tawa si ɓe naɓirama ɗa ɓe gayna si ɓe naɓirama ɗa ɓe gayna ɗum haray ko nafoore molnama ɓe anduno goɗɗo go karmokojo jangginanoɗo men waare makko nden no gata mi ɗuuɗa yide jogiɓe waade jandema makko kono terrain on tuma terrain informatique haɗi ko e meilleur ɓe o jeeya e ɓurɓe ɓen arana ɓe jooɗo o arno jangginano men ɓe waɗi toon ka informatique janguete e université sa yimo tawarinay noon oɗo ko gayn taw ko almami yagar oto joni ke ordinateur hade mo dar to so tappi kar o andi e ordinateur kon
walla toon tawa hara no foti an o weɗi yimɓe men ko tawata si en noddete e tummodire international ji fii ɗum tawa ko ɓe kanko e waare makko e doroke makko raɓɓuɗo mo toon puisque ɓe andi ko ɗum ɗon ɓe yondinota gaayi ɗum ɗon no moƴƴi a wona neɗɗo diina tawa kadi piiji annabi hiiɗa andi hiiɗa humpiti hiiɗa gayna hiɓe andi hiɓe pellati oɗo mo kelɗingo sengo ɗo kam joni hiya fota e maɓɓe telen ka ɓe hoolori toon hiɗa andi goɗɗugo kamɓe ko ɓe anda ɗum sukaɓe ɓe wakkiɗo ɓe janga wota ɓe hawja heɓugol mbuuɗi sa hawji heɓugol mbuuɗi heɓataɗi e adda e lakkere kono sa hawjani a wakkili ka jangi walla heɓa e mbuuɗi hara ko hewre ɓurto hewre doyi hara ɗi ɗuuɗi kadi ɗi wondi e teɗugal arayi darɗe on ɗo o yaafoto yewtane wona yuɓɓinde mi torki Allah subahanahu wa taala yo Allah hokkore gandal ɗuɗugal waɗa ngal barki o arsiken kadi gollitirgol gandal ko jango den ko waɗana en barki e gueɗaɓe men ɓe o waɗana en e ɓuttu e leydi ndi o ittana en kala albalawji e tampereji e andeji e mafareji fof o wontana en hakkille men o yafana en mawɓe men hakkille fof o renana en woduɓe ɗoɓe o waɗa en ardiɓe ka diina e ka dawla o waɗa en fewɓe fewnoɓe en torki Allah subhanahu wa taala ɓe Allah ardini yeeso men ɗo ɓe yo Allah ɗum yurmete waɗa ɓe fewɓe moƴƴuɓe o waɗa hen enen kadi moƴƴuɓe ɗoftiɓe hawta e fof aljanna on ko towde jasakumullah khayra wa afsada wa alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina amin Assalamualaikum. Gat hari gani butuh ganguri be responsible kuran jiruti enen kadi yotna balla biya kono ne responsible woni ala ni sabe on ala woni namobe kongo e to kongo eta ko mo di kongo liti to ka responsible ne wala bi liti inshallah ne di program ala mali lan be se lan de note ko inshallah ba ke bana no to ma bismillah fo kalau itu terima dari lagi tadi malu, dan saya hari menen preveno Yolande buiwa kolba itu salah foda hari dengan kajian namun itu hari lan tadi malu dan dabano ende jonti non ni hari to be jama yafi inshallah sidi no jonti micro alaji Ahmad Bari e wetta non docteur batti mako e to no chama fu inshallah Bismillahirrahmanirrahim. Tarai landal aranangal landi bebembe maki. Tarai be landi fi neddo ampe sudo gando fala do andintingol jama on ko yobiti e dine mabbe kake dokkure ka o fala andintinde don. Be mana gando on jama on hino yidi bo andintinta bon imo faala andi tinde kono goɗɗo no e nokkure nden himo jogii doole tewndo on saayi ɗon o salo yon ganndo ɗon andi tin jamma on ko yowiti kon e diina maɓɓe kan e maaki haray oɗo honɗo woni ñawore makko de oɗo o heɓi jarabu ye morana ɗum ɗo ko jikkuuji naafiqiiɓe ko nonoɓe jikkuuji naafiqiiɓe e heeferɓe allah sifi alladina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan ɓen ɓe tawata no sakko no faddo no sakko e laawol diina allah kan ɗo ɗum ɗo ko sakkagol laawol diina allah ɗo woodi noon ɓe allah jarri boni ɗum o andi ɓe inni inna aljuhala lil ulamai a'da'u majjube ɓe yiɗa ganda ɗum ɓe woɓɓe jotta yo responsabilité
tawa ɓe merita ɓe mutake gandal fiwota angal gandal maɓɓe ngal feeñu ko wota gando arɗon si gando ari ɗon tun angal gandal maɓɓe ngal feeñe joni ɗum noon ɓe bloquera ɗum ɗon kala arɗo ɗon sawi ko gando feere ɓe jaɓata o wola ɓe empêche ɓe barama ɓe alande arde kamɓe nafoore ko yimɓe ɓe heɓata kon ma faare ko yimɓe faala kon kono ɓe baara ɗon ɓe gandi ɗum no wadde e niveau ji buyi ɗum ɗo ko ella oɗo yeeso Allah wiyo hon ka o newnanayo ka o jonna doole ɗon o salo yimɓe ɓen jangina ɗon waajo ɗon feññina ɗon goonga kan baara ɗum ɗon sabu intérêt hoye makko intérêt mum makko personnel fiyo wonu kukuru fiyo wonu yani buumo ɗon ɓay ɓenni wabbi diddihi tatamayyazul ashiya ko si piiji woni ɗi boyi si sennodira ko honno kelɗi ko honno ɗi kelɗa na ɗum mbata bajji yiɗa ka anida ko ɗon buyi yimɓe ɓe ala niveau jonnaɓe responsabilité ji ko ɗon ɓe heɓi ko ɗon seeɗan ardani ɓe ni seeɗanina ɓe heyi sa acci o waadi keɗo ɓe nani ko waadito ko hande kadi an on aɗa hima ɗani hande kadi ko baa ɗum ɗo ko jarrabo e monana yo anndu ɗo ɓay pellet on tigi luttataɗo ñande go ka poste ɗon taɗa on poste ɗon ɗen doole ɗon on autorité ɗon tawena an jogima koye ma a ittama ma a maayi neɗɗo yo anndu ko hasibeteɗo kala ko o waɗi ñande ɗon yeeso Allah kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati yo anndu waray mo jogi responsabilité ko ɓuri moƴƴude ko yo accu yimɓe ɓen o jonna sukaɓe o jonna anduɓe ɓen kanko wona yamirowo o heɓta teddungal yamirgol ngol sukaɓe anduɓe ɓe golla nokkure nden heɓa jalbendi heɓa nafoore kanko o heɓa teddungal ngo heɓa baraji kadi no woni so ɓiƴi kono yo on ɓe ɓiƴide ɓe ɓe andu si nange yalti jungo huɓatagoy ɓeƴa ha ñande go taw wi ta politique fansi tike hara o ɗino jogi bakka to hare o rema o toro Allah nande mone cheytane ko cheytane cuɗɗude ay landa ɗimmal ngal ɓe maaki ko honɗum woni ñawoore ganndo jannguɗo kaaɗo diina haa o faami o sali andinde jama on konko Allah subhanahu wa taala andini oɗo ɓenni alalimu alladi katama ilmahu fahuwa cheytanu akhas karamo kojo saliɗo janginde ko andi ko yimɓe no haton jini no faalayo jangi yo jangimɓe ɓe salo o salo to janginde oɗo ko cheytane mbobode no ari hadisaji sayurjamu bilijami nari yawmal qiyama waɗnoyte kolombowal ka hunduko ɗo hundukon sokkinoye bogorore yiite ñande dalɗi ko waɗi kadi aljasa min jinsil amal kono golle wayo kono jottini kadi wata ɓay o ombino hunduko makko o fanki o wowlaɗi gonga kal sakitani gandal ngal Allah lettirema kadi kolmbolgo hunduko keppa ko notidira ko tawa o wawata wowrude karamo kojo no waɗɗimo yo jangi o heɓi ko faalaɓe jangude mbeɗo taga makko fof yo wakkilo jangi tawan innaka noon ko ɓeeɗo o janginta ɓeeɗo be o jangina ɓeeɗo asina ɓeeɗo kono yo jangi yo woodi dow hara no woodi ka woni janginirde ko ka université yo janginto kaka duɗe yo jangi koɗo ka o heɓi feere o ka o heɓi opportunité jangingo o no waɗɗimo yo jangi sabuna nde Allah no nangoyamo jangaade tawata o nangi jangunono mo janginaade o wanno ley jarrabu e molanaɗo jangugol diina tentiniɗi gandal diina wuddira ɗum ɗon saba jangade gandal noon kañum si a wuddiri
وينقص إن به كفا شددت نويرنا كان ينسي ودريتو أجوكي كأتامي أو كتيراني نويتو أي مثلا يوتا أي بدين ريفس والله من جنون ككلية مسكين نون هراي مسألة no yedonira ko ɗum ɗo e ɗum ɗo si ala rewde kono si a janginde ko obligé nokkeel ko ɗin si ko jogii ɓe ni ko wonɗa janginde ɓe waɗa recherche darta yurtuɗa moƴƴi puisque wonde ɓe usarene o haris ɗo contode onto miyoyta o masala ɗo ko homɓe maaki ɗum ko noon dani ɗum ɗo ɓa joni o zaman me ko dani ko zaman ko honto kippuɗa na zaman iski ɓayɗa iski noon ɗum ɗon ɗumanninoke joni ko ɓe min famanaɗum ɗo amo ken ɗo laaɓaari ɗo laɓɓine memen ɗo ɗum haray karama ko ɓe ɓeydi wakkilade moƴƴi kono ko yiɗɗide Allah ɗo yiɗe karama ko ɓe no wakkilidaki ɓeɗo jiɗdude e aduna nokkeeli goo si eɓɓindirama ɗo e nokkeeli goo tawa en activité ren ɗo moƴƴi noon karama ko ɓe no wakkili ɗo e jannginde moƴƴi yo ɓe ɓeydu noon neɗɗo fanni o naatade a janna hara ganani kono ɓeydu wakkilare e torki Allah ya Allah hawde sama haray landal dammal ngal ɓe maaki haray kamɓe kadi ɓe mari payku kumɓe faala yo janngu kono janngugol makko ngol no satti ken ɓe maaki haray ɓe tori wasiye walla laaɓa reedu ko onno ɓe wawata gerdude haa oɗo tawata janngugol ngol newan ɗon ɓe mana wona o saliiɗo kono hunde nden no sattani mo han ay ɓe faala faamu ko ɗon no ɓe gerdata no ɓe gerdata arno noon tawa koɓe toro Allah yo Allah udditamo haqqille toranomo Allah moƴƴi ko Allah woni udditowo haqqille woɓɓe fuɗɗoto hara satta ha kono Allah hoyna ɗon goo ɗiɗi yoɓe suɓa karama kojo kelduɗo no woodi karama koɓe ɓe jogii méthode honno ɓe jangginirta neɗɗo balidi neɗɗo mo wela haqqille taw si ɓe heddike kamɓe no woodi no ɓe ñeeñinirta toon ɓe jogii méthode woday dow ko anndi tati on ko yoɓe ɓeydu mo wakkilde wotaɓe an nunu an jaggiyaroke an ala haqqille an ko a bulawo an ko a juuno an ko a ɗum ɗo la ɗum manta mo no heewi a lontoto ɗo mufti jumhuriya o tahawjo inchallah wakkilo toon so ɗumannike seeɗa ko faami seeɗa o ɓe cooba ɗum ɗo ɓe manta ɗum ɗo ko ɓeyday wakkilani haray ɗum ɗo no jeeya e komi annditi kon ɓe wiya kadi wano njuuri yarugol juuri ten ɗini bimbi subaka ɗum kadi no jeeya e ko uddita haqqille kon no gasa wonno telen kadi ka médecine ɓe yiidi e docteur ɓen ka jannguɓe fii wonki neɗɗo fii neɗɗo honno o waɗi composition neɗɗo ɗum gasa ɓe jonna ɓe conseil ji goɗɗi goo ma lekkere goɗɗo goo inchallah torka Allah taw komo ganda ɗuɗuga waɗa ngal barki haray woɓɓe no tori en dow du'a fof ɓe waɗanan ɓe dow du'a inchallah wattiden e haajuji men nuttude ɗi haray ɗon ɗon tuma hewde dowotoɓe o usal alpha amad bari ɓe wattorani ɗum ɗon hettinana ɓen ɗon du'a hertiɗo ɓe jogii makunde seeɗa naitame makunde jasakumullahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي إيفنتاليك فضيلة الدكتور شيخ محمد بوري بالي ɓangagol maɓɓe ka maɓɓe en anndi ka fewni on fewno ɗo tawde kare tellal ngal ɗuuɗa seeɗo ɓeytana e ɗo e taw Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗana ɗum ɗo o mandaka e maɓɓe moƴƴe ñalade darngal wona barke gaɗal maɓɓe waraɓe ɓuugal gite wonandega Allah haray e weltano jama seeɗe ɓen fuu koko mbaɓe seeɗe ɓe ɗo ɓen ɗittorde kankoɓe e ko wona kankoɓe lamɓe juraɓe e sukaɓe e sonnaɓe mba boyno ga en tori Allah subahanahu wa taala yo Allah yoɓi fof ɓuri ko fiyannanaha
aray o yaafoto ɓe maakiɗo ko wondiri e gandal so inni gandal ko gaaf e noon e dal woni mum de lam woɓɓe goono ƴetti ɗin hurufuuje ɗon fensiti ɗe wo ɓaafo on ko gañagol mo jangi o gañato mo jangi o gañato kala ko yaa nuun on ko nafoore kala ko jangulaa heɓa nafoore mum daalo on ko daɗal on ti daɗal o daɗal koyran adna o daɗa koyran laahal so gollitiri ko jangi laamu on ɗum ɗon no feewi ko laamamo sonti jangi ɗum o laamu hay so a jannoo so a inni jooɗe ɓe jooɗto immi e imma naagol wondugol république wiyetengal kono haray e yaala o arda hay so nokko ñooge o nokko ñooge kanka no laamoto nokkoɓe ñooge ɓe oɗum waɗi kala yiɗɗo leñol mum yiɗi leydi mum yiɗi lokkol mum o walla ɓe no ɓe janngira leyɗe hettiɗe fuu ko gandal ngal nawruɓe yeeso si tawi e wakkilike en janni fayɗo ɓen en mahiiɓe ɓe mahay juuni ko ɓe faala ko ɗum ɓeydi o si tawi neɗɗo o mahani ɓiɓɓe makko ɓen o mahaali ɓe kamɓe ɓe yilbinayi koye mahita kono si tawi o mahiiɓe ɓe mahay juuni ko ɓe faala aɗa wakkilo ɓe mahe ɓiɓɓe men ɓen jannen ɓe diina kan jannen ɓe affaire adna o fii kala ko ɓe yaari haɓe waawa e ardaade kala ko ɓe yaari ɓe waawa heɓde nafoore ara ɗen toro Allah subhanahu wa taala yalla waɗ barke jonde men ɓe ɗaɓɓuɓe toriɓe duwaɓe kamɓe anndi ko faala e moƴƴere yo Allah hokkuɓe kamɓe anndi ko hunde e bonne yo Allah danduɓe en toro Allah subhanahu wa taala ɗummidirɗo en ɗo en fof en araɗo fi ñaamugol ma fi yargol ma fi heɓgol goɗɗum ko adden ɗo ko fi Allah en toro Allah subhanahu wa taala yalla ɗummidira en ɗo fof ɓe yalla ɗumfirdosɗaa en toro Allah subhanahu wa taala nawɓe men ɓe yo Allah selli ɓe nawnaɓe yo Allah danduɓe nawnaɓe en toromo kanko subhanahu wa taala mokke nemaji ɗuuɗuɗi yo a talintaɓe yo Allah duuminan en ɗi o artike kadi yettugol nemaji makko ɗi ko ɓeydane ko faala ɗe en heɓaali ko yo Allah hokke torki Allah ko faala en heɓaali ko yo Allah hokke torki Allah subhanahu wa taala yo Allah fottin jama dagini on ko nafaɓe adna e laaha yo Allah waɗɓe yiɗidirɓe yurmodiroɓe wallidiroɓe torki Allah yo Allah waɗɓe yiɗidire yurmodire wallidire torki Allah lanɗuɓe yo Allah waɗɓe non ɓe fewɓe yurminoɓe jama maɓɓe on torki Allah moƴƴere kone nden ni ko yo Allah hokke masiru kone mum ko yo Allah dalde torki Allah subhanahu wa taala kanko wawi kanko jogii kanko won torte nawna yo Allah waɗɓe ɓiɓɓe men ɓe kuuɓere gite wonande ande laaha yo Allah waɗɓe huuloɓe Allah yo Allah waɗɓe rewoɓe Allah torki Allah subhanahu wa taala ɓe karamogoɓe men wonɓe yanganare ka diina eɓe juulaɓe men wonɓe wallitade ka diina eɓe lamɓe kay kan woɓɓe maɓɓe wonɓe landitade ka diina yo Allah wallu torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hokke en moƴƴere adna e laahara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم الف بين قلوبنا واصلحنا بين اهلنا سبل الصلاه اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وكل من اوصانا بالدعاء اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم اللهم اجعل اولادنا وازواجنا وتلاميذنا قرة عيننا في الدنيا والاخره ولا تجعلهم نعمة علينا في الدنيا والآخرة إنك على ذلك قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نسألك الرزق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك راحة البال وصلاح الأحوال وسعة الأرزاق وصلاح الأولاد يا حي يا قيوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alay ɓe maaki en haɓɓito ɗe geli e juulan tawgeje ɗe watten micro e soke salliɓe ɓe non kadi karmo ko meɗen aray bawɗi ɗin ɗuɗiraɓe fota yo Allah ɓeydanɓe cellal aray yandi yaafodire e hoore ko ko landaɗo yandi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
ɓe maki kadi haray si hewti ka yaltugol yandi haray en ɓeydu nedi ndin mo kala kadi ɗaɓɓita paɗe ko selori kon hara wattitali paɗe ɗe